Om Swastiastu. Ingi dedane semeton sanedahat uang yang titiang. Muali malih titiang nyoman swija ring channel YouTube Indik Pepelajaran Bahasa Miwah Sastra Bali. Rasa pengayu bahagia patut unding ayang titiang majang ring linggih hida sang yang widiwasa. Doani mejantan sang kani ngasung kerta waral gerahan ida. Mawinan titiang talar menawi ida dane sarang sami kena rahajeng. Mogi-mogi ngelantur pues wecan ida. Mangde jagat duit deg-deg rahayu raris ida dane sarang sami kena rahajeng. Igi ida dane sanedahat uang yang titiang. Inik mau sang pewiwahan adat Bali. Ringgalahi sane lintang sampun titiang muningayang makudang-kudang tata bebaosan ingyan rikala nyangre pengerauh keluarga purusa rikala nyuwaka anak istri raris sapunapi bebaosan keluarga tu juru baos purusa rikala nyuwaka anak istri ngelantur sampun taler titiang muningayang sapunapi penyangran juru bos perdana rikala nyangre pengerauh anak mejauman. Nah mungkin sane durung ngayang titiang pina ke imbe inggih punika sapunapi baos juru raos kulawarga purusa rikala rauh mejauman. Idedane sane dahat uang yang titiang menawi desa mawa cara ke baos desa mawa cara desa Kalapatra jantan sampun tata pengelaksana tata paribasa matios-tiosan raris duaning akeh sane ngaptiang mangde titiang talar matur nguningayang bebaosan punika ledangang angin imo kewanten kirang langkungnya ne tunas titiang raris yening kirang patut wawahin malih ripet langkung kirangin malih mangner tegap paripurna ke pertama sane tunas titiang ngiring iraga sarang sami pinaka krama Bali riantuk napi malih para guru wisesa jagat Bali sampun susrusa pisan ngebedalang pergub Bali nomor ulung dasa ngemberna alang malih perda Bali nomor siki kali tali pelekutus artosipun dane punika becik pisan ngupa pira basa miwah sastra Bali dui. Mangken dari siraga ring pekraman tunas titiang sampunang wenten rasa nyampahang bebosan Bali yening sampun mau sang pewiwahan janten sampun iraga sarang sami nganggen basa pekraman. Basa pekraman puniki basa resmi krama Bali. Inggih punika basa Bali alus. Kadi atur titiang mangkin. Dadasipun ya diasun wenten anak ngaraosang apa kone raosang pangelantang. Jak bececel makene maketo jak sampunang elahang. Sampunang saking pengawit ngeraosan titiang tan midep membahasa Bali kangyang bahasa titiang campur-campur yening wantah dada sampunang kadiasa punika. Nyiring maut sahe lamun api jam meresidayang maturatur nganggen bahasa Bali halus manut ketatuan ngangah ungguh bahasa Bali nyiring punika angin. Sapunika atur paungun titiang duaning wenten piragen titiang anak ngeraosan jani sebuah aluh jani ngidena aluh nusing cara pidan atau biana no kene maketu nah yening wantah dados ngiring tetep telebang pisan duaning niki gengsi keluarga yening titiang nganganin keluargaan titiang gengsi keluargaan titiang jagi mekanten yening titiang presida maturatur sane leuwih hayu sane becik manut basa Bali standar basa Bali baku taler yening titiang nyangre pengerauh anak ngeraos yening presida titiang maturatur sane becik jantan sampun punika sane utama. Inggih lanturan titiang mangkin sapunapi upami yening titiang ngerauhin kulawarga perdana rikala jaging lanturan indik parikrama mejauman.
imban titiang kadiasa puniki. Inggih matur suksemo ping banget mewali titiang majeng ring dane juru bawas saking Perdana riantuk dane sampun nyangre sepengerauh titiang sareng akeh puniki becik pisan penyanggeran dane inik pisuguh sampun tunas titiang baos dane luwih hayu tampenin titiang pengerauh raris indik saking Manggala dinas miwah adat sampun sareng nyangre mangkin suksemayang titiang pisan. Majeng ring-ringih dane jero mangku sane sampun arse diwawu ngungahang ngasta wayang wangi duwe titiang ngaturang suksemaning manah. Taler titiang ngaturang suksemaning manah majeng ring semeton sareng sami lanang wadu sane presiden nyangre pengarau titiang taler semeton titiang sane sampun ledang nyarengin rauh meriki pemekas dane sareng kalih puniki krian Banjar adat titiang saking Banjar Selat Sobangan Mengwi Badung nyarengin sampun taler dane kepala dusun Menggala dinas titiang sampun taler arse nyarengin titiang ngaturang suksemaning manah. Inggih manut kadi sampun kewedar diwawu oleh penglingsir titiang juru bawas saking Perdana sayu wakti duk tanggal 4 April sane lintang titiang keluarga sampun rauh meriki wantah durung kesarengin Paremanggala sareng kalih riantuk duk punika titiang bau nyuakang anak istri anak alit riki sane muaste Niluh Sarini raris duk punika melarapan pesadok pianak titiang Made Sudana ring titiang keluarga kocap ipun sampun ngiket tresna sarang anak alit istri riki Luh Sarini raris duk punika titiang nyantenang nunas baos majang ring penglingsir riki nunas pemargi mangda sideje pengaptin pianak titiang Made Sudana jangkep alaki rabi sareng Luh Sarini duk punika raris bila sampun kepari tetes oleh dane juru bawas Perdana duk punika taler kepiragi sareng sami sayu wakti sangkali sampun paderna punika raris mawinan para penglingsir saking Perdana arse mapece pemargi ngicenin pecumponan nenten wenten sane mialangin duaning baos dane nenten kocap dados anak megat tresna duaning manut taler undang-undang perkawinan dasar anak mawiwaha dasar anak ngemargiang pewiwahan wantah melarapan paderna cinta sama cinta. Antuk punika raris titiang matur suksema ping banget pisan riantuk pinunas titiang preside kedagingin. Saya waktu raris taler duk punika titiang mesemaya ring rahina Buddha Cemeng. Ukir puniki titiang muali rauh meriki medaging muat ketipat bantal mejauman malih ngiketang puniki pesemaya mangde preside ke upasaksi oleh Paremanggala adat miwah dinas saking purusa miwah Perdana mangde preside ledang arse tunas titiang malih jebos Paremanggala dewi sampun preside ngeraukin mepice baos ngupasaksi mangde pekerab kami utawi pewiwahan sangkalih pianak titiang punika preside kebaos sah manut hukum adat Bali sah manut hukum agama. Nah raris kebenyang pungkur yening sampun sah puniki mangde ngelantur raris ke ilikitayang manut ketatuaning undang-undang perkawinan gumanti kebenyang pungkur sayu wakti sangkalih menduwi akte
akte perkawinan. Inge hidadane semeton sami sanedahwat wang yang titiang pemukas dane-dane para manggala mali apisan pengerauh titiange mangkin muat ketipat bantal mali jebos wusan bebawasan puniki mangde ngelantur upacara mawidi widana pepamit anak istri kesaringin sane lanang iri kering pemerajan mangde taler secara niskalane ke upasaksi oleh para dewoyang dewata ring pemerajan yakti anak alit istri ngawit rahinane mangkin pamitan titiang ring pemerajan iriki jagi ajak titiang mereka kesobangan mengui dados wargin titiang ngeranjing dari istri ke pinake keramo banyaradat anyar. Inge dedane sanedahat uang yang titiang kadiasa punika atur peungun titiang malih pisan matur suksoma ping banget majang ring penglingsir titiang iriki sarang sami daler matur suksema majang ring para manggala sami mugi-mugi sangkaning baos dane-dane malih jebos tunas titiang mangde mawawah akidik piteket sane leuwih hayu duaning pianak titiang sareng kalih wawu ngemariang gerhasta asrama mangde wenten nangenipun pinake titi pengancan rikala ngemargiang kauripan mekramo banyar mekramo desa taler me beberayan iriki ring kulawargan titiang malih jebos iri ring sobangan mengui. Inggih idane sareng sami sanedahat uang yang titiang kadiasa punika titiang presida ngaturang imbe indik bebawasan juru bawas purusa rikala rauh ke jeroan perdana muat ketipat bantal menjauman mamitang anak istri. Inggih kadiasa punika kirang langkung tunas titiang mogi-mogi mopi kenok. Puputang titiang untuk para mosanti Om Santi Santi Santi. Oh.